Özel günde olur. Vasıflar, duygu direk, kulaklara. Bu öleni orkestradan bilime bütün ülkeni kariyen aksız Aziya uğurun 10 yılların ota geldi. Barıgıtın ağırdı ya bunlar. Kıtayla okut geldi. Bilgi bu Aziya oğulların sürekli oğullarından Süveysten bu yıl 2 tayınca şürbet sılı uluskutu var. Oğuz sportun sılına bildir bit. Elbe qaras tahımlar terehender boğullar, boğu turallar. Улахан сетеймиттен болар быйыл биги спортивное якутяние трактаига намалугун команда 8 месте болбута. Бу болар тур радио ойнуулар намалугуттан 10 спортсмен кыттар багыра кыйын олар бутуар үрдүктүн үрдүгү тийилери кыйына котууну. Оны билген турар бу радио олара bir республикабытын сақабыт сиренелі болбақты bütün Россияны көндерер. Улыған аңды жұта терәйін үрдік тағымна атық бардың бейгі сақабыт сирен командата көйдің қоттың ен. Ура, олар! Слово предоставляется хранителю огня Михаилу Антоновичу Ким. Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас от лица всех хранителей огня 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Мы очень благодарны Намскому району за то, что приняли сегодня эстафету огня, за эту радостную атмосферу, за теплый прием. Спасибо всем участникам, волонтерам, факелоносцам. Желаю всем здоровья и счастья. Занимайтесь спортом и уважаемые примите главный подарок, память об эстафете для 8-й международных спортивных игр «Дети Азии». Nam sire keremin doydum, nam sire terebbüt gelbem, nam sire kere göstüde sürepe.